Jengkha langparpan along inut kulada hempo phan no pak pen thulut Nagaland pen Karbi Anglong border along Longlelam ki kijut un e plengun e ason thekpon long Nihang donsuri jutang hawaramai hin pen phirangkya mai kang nipon Karbi Anglong solangdo arado anapans dami nilitum Karbi Anglong live hin pen ingdeng thong kebra ke thom hawar Karbi risonim so ronga je kardom nang pajir paniklo kardom Pinia daba birta long pen ilisami mirinahan sipi pinia birtang ton pen arju panikta West Karbi Anglong Kheroni Thana ke parlo Jengkha langparpan arong along inut gulada hempu babuteron aphan Dhiraj Chauhana sopo abang hormu ke chak longle ongamat no pak pen aphu thulot pen kajui Labang so phi tong sekot pen keso kelang ponje phan Kheroni Model Hospital along an wanlu Lapen Dr. Kijum heka job keso lang un isi Diphu Medical College along an ke ponje phansi jisik chedang pon bomlo Lapen alang litum kaning je pon alam thile non ilitum arju pon singa alang li bangke dukan dolo isi kula cingpulo rongalo kula cingpulo sita me hala kici au soban latum poso sos tame arni onko ben tame baki cobo lason kecak bang hang bom dia jadu amalasi mo pen alang li pulo nili non puja prangke lapen non puja hotke nili baki piteke lapen dake rong dukan tina pot hormu da kom soma pot nili baki piteke lason ta mo pen alang li nang je thana tengke amat alang li bang pudun lo baki piteke lo ponang da pen damo amahala also bang ke isi hormu lang ko also hormu lang ko isi dawar fit isi dalang ko isi war fit amala son lo pulutang te hala dukana kula hem ku bang ke lage madu sitame aning chiweko kalimadi lasi aning chi pe na mahala bang ta choklo nang da muda pumat ing ke hala also bang aning cepat chilo dak pansi mane isi dawar fit long le delo mati di long le delo amase alang li bang aning cepat chilo dam pen hem pen direct no pak ke sanam plutsi dak adukan long akulat long wang si abirenda long masih direct itek lo abang kuala dukan kula abang ku pha lasi la son abang ku phan pulutang te laki ilitum non isi pudam na ilitum non ason atokan nuan ta bang kece so kenang ka phiriji kali ilitum hasi arong thedung long samai bang nang chinek nang khelo son sino je theklong lo ilitum kar dia ra lalo non alang li areng so chot puta kali non phulong da kero long toxiner cap dolo lapen alang li along kaprek samai amek dolo nasi la sona bang kuphan pulotang te isi so dak pen inside nang di lapen aho kang sai long nang ji kusino nilitum stame demand mang kelalo lasi la so teng bang ke nilitum phan Kheroni police station osi tu mas tame nilitum birta long lo lasi alang litum ma methang sai pachun vek ko alang litum ma nilitum ning thelo kubang ha ama oso bang ta isi langai powat ke isi langai powat ke ti oso bang ta mane sini ke polon ni ha ama sili kubang ta nemen alun sia ma tu ba tu masih hena mana nang ta masih hena bilo ama hem dam ben ma apu dum ben rang lo ya lo ama apu dum na ani sia ma tipi tong tipi tegang ni alang tum makai alam pensi tipu ya dia alam si ni lo ama si tu cepat tu sai lo ama lo oso bang ta nok ta wan ma pu cepat tu ya ana pa bang ta ama tu ma te long li ban ta wan tu bang tu ma men nok ta jolan ma ate hang apu len job kang da ma oso bang ka bilo aman tu mang ta dai ban te lo yang ka di masih ya ama oso bang ka bilo aman di bang ta apu long me kiti tenabi ong ulo abine tu hayat mo ama si oklem melo ka tiri mari ini danang yat nadang ulo ama si hospital memang abang oke barum luluk si mani abi hedi so dana aku si mani dokter long dak hospital manu Punarong wala ga lampat pan doktor tong silo nal ko mana ko dam dokter to ne ku banda ke unilo ama long apre dokter long si non ponang tu si Kheroni pen mohanteron Karbi Anglong live Khatkati nothong teron lapen Sarumanthi be arong bongrung block pho along longle alamki keklang Trainee Phaisir ke barni lakhain koraisi Borjan MSC constituency Diphu revenue circle ke parlo Borjan Mojang kangarlo Khatkati bongrung block number 4 ke parlo nothong teron arong lapen Sarumanthi mate manthi so be arong along longle alamki keklang Ahok bet bangso along le alam ki keklang nangkok alam thea bang ke inut ang tanasor RS Jane Rekha Jane lapen ahemi siatum nothong teron arong lapen manthi so bearong khatkati bongru block number 4 long chitranala pe mirsa et mate sa katiki amen pen longle ningkan isi pen khajana en ponlo lason si
วังบอมเป็นอภิRS เจนละเป็นเจนนาดอนาราบตุมกัจจุมาทานิงกันทงเก็บจิตรนาละเป็นมิร์ซาเอ็ดมาติซากาติกีเป็นจอยเป็นจีดีพารุกิทอมโซเซลองเลียลง RS เจนละเป็นอาดอนาราบตุมคาร์บีอาตุมาลงเลียลงอเมชังเมนปาตาจิสลามเดระจอกลงเลเฮมผูเวกตุมดอนครีฮินีโซเซคาร์บีเฮมตุนตุมอลงเลทีบอร์อีเดดเป็นปาตาจิสลามเดระจอกลงเลเฮมผูเวกตุมอเมชังลงเลจิลงทุนังจีปุสิลำเทจะปักหลังปนLitung hoi penang konsil hoi penang kita hiding dengan nang rap ik nai buyan ni bangke. Ma long li bang nang ik bu ni li bangke. Oh, ayat pen setami nang palong pi ik asonte kalau nak kau nang palong ik nang pu. Buyala ya. Itu mah long le apang kon dua cuki sepen ke ladak non ladak ke bang. So arajan tu nang cerai dalam ni tung ke pipe pu. Lasi non ke ajat budhi pen nili tu long le ke celong vek nang po lasi nang tum konsir hoi pen tame la ya di pota basta me inthan vek nang po la penge la so pota ka inthan vek nang po pini pinang bang than pa nang po penge ni chu mi thang ong le celong vek nang po thema la ke la so amarori ke ahem ke do ko nalone ari ke do ko nalone chi ni dak non kheti nang choklen pen se aku uta ni tum han se aku long le nang chi thu mane non mat thunoi pu aku nang ke toy thu la penge ki yori pu o naga phansi ki yori pu aku ko sari tum ta bang la tum ta ni tum poisa ki pitang lo ni tum ke nang long le nang che do kho po hem skin pu pu si dak ni tum hasi uta nang pu tu Somal kote bang plido apa nilimun pita bang hinido la ana bang puta niri tungge aja da chini dun de pin se kai sita poisa da thekon de along len nam da chini ne la pen ke lancho ta kalilang la ke nili tungge hemi hum a family pen ma nili tungge suhita kuri dun de pin lang long le ke jor pu ha ki approve thek long le pin pen si la solong le ke jor elo da ke dori pusi nili tum phan ke a kai ta anura nuta nang ke than palara bang prelo nili ke dak ke do thi bang lo ajon nang lo ta nili dak long hang nang dun lo pu pe nili ning kan thong kep lo ke do dun nili tong sekot pen karbiang long autonomous council land and revenue pen ARO SK mondol atum prabjin pen RS Jane la pen Jane family atum apata ingthan ednang ji la pen ARO SK mondol atum bangso arong along nang humri vek nang ji pusi long le hempho atum ningdu mate kisungเป็นลำเทจะปักหลังปอนสารุมันที่เบียรองลงลงเลกิโดนาตุมอเมนกาลิตังซาร์บูราอิงตีกาลิตังเกไฮเบกิสันรองหังบุรันจีเตรอนละเป็นโนทองเตรอนอารองลงเลกิโดนเวกอาตุมอเมนบุซอนเตรอนกาลิตังจอยซิงเตรอนกาลิตังบองโอยเตรอนกาลิตังมุนิรัมเตรอนจังพังโจกาลิตังโมโฮริเตรอนอาตุมเฮนดุละเป็นkapre atum tan dolang kota lampi cepak langpong alang li tuma sarbura tum hoi pen longli to nang tuma longli chiring koi do po amuka ni tum han khondua nang pitha ningka ni sipen phokep nang pipo pharo nang pipo puson si pilo kachit to ku thang dawe binyar ni la so arazen long kagos potro le hangsta thang nang produce ni antame ko sonne council sorta anoles avi nilima thateng de council phanta direct nili bodnam tungte sida revenue office pen bang ero s office pen bang kosonne chiri pharo sine ga pota chi olai plut pota ki thibang do pota nil arjulong lamba pota bang avelang bulasi chiri pharo a pota council sor arzen phan ki pidet bang ke immediately labang isia resolution nc la so pota cancel ni ek number 2 number bang ke longle amalik tum katuk kawe ladak pualang li ge be sang ho pualang li ge timong sang ho alang li tum ronghang sang ho lang li tum phan kopi ko sang ingti he masorta dulo longle amalik tum vek amen along puteron sang ho don do longle amalik vek atum amen along bang si chitha buhi long ta thap nang po kopi bon ma chitha long athe chitha long pinyar ni nil tum damlu office long sita hoda ke amen ke kopine rekha jen tho kopine abc jen amen si do erlu inge hala hai kang thani ke non do boma sk mondolum da bang dang thana hidelo athe puge bagan sata sapsupta duko adhe ga joge senta alang tum e derlo sita la hai ase na joge list sangti hidi pen frozen terang carving long lai ni hangdon suri jutang hawar amaya hin pen kitalon ponji ingdeng thongke brahini hawar karbirisonим so ronga je me sen pen kitalon ke pachun ponji puthak pherang ke amai kangni pon
Nihang Donsuri Jutang Hawar Tirika Mamai Hinpen Ingdeng Thongke Brakithom Zonal Karbi Youth Festival Ronga Jeputhak Adiralon Pen Ketalon Pon Jia Phan Phirangkia Mai Kangnipon Lason Sitirika Mamaya Maipu Adison Terang Lapen Chunbang Lai Chaning Leng Anparta Man Peng Kedok Kithe Kidingatum Chetongtu Asiladak nilitum jitu Karbi akhai nam Jutang Hello Khayaraji Lamet Hello Kaya angthek lapen kacingrum hinlo khayali la soalam tibensi ilitum lada kisies pen la soa kimpen si ilitum pangcheng kono lasi lada kitangalo khay thorom kachipla kabe lapen lada kitame reception lo sitame doana party tundolo lapen la solom jutang along donela party committee lo sitame sitina party tundalo tapi ladak sarlar di Pamuja pencenglo, ladak risu nimsu pencenglo, ladak kiri pencenglo, tuan kacetong dunayan hanbangke di tumahin dan copar kondo. Karbi arak atau makanan kacuningri, pen kepacini ji ini ngehando, nasi ini tum tirikam ame, lapen ke zonal komiti ahin pen ini tum kaduk awi tum pan kacuningri lapen kepacini, nasi ini non kewangi pre-ciklo tarik kepen tarik kredit homan ini tum pada pesu misu orang aja karbi jutang jubat nabangso kilung kikan kecepat tialong ini tum orang besar kethegeding atum doan sedame ini tum nabangso festival mate nabangso jutang jubat dalam bang kaduk gabe tum ta nang cerah nang situ tum ladak alira chana pidun nang pilang ni apa nabangsi Tumahimpen Junilo Ladak Nihang Donsuri Jutang Aklamalong Ladak Japralang Su Ladak si Biponpo Ladak Lapakso Kipi Dialong Diri tu General Committee Pen Ikharo Tarik Adjo Abangke Diri tu Dunsi Foto Batang Konji Balipathar Pen Prozentirang Karbing Long Live Trainee Bhai Sirke Barni Diphu Municipal Board ke parlo ward number isiang kangkedo kiduk det arat atumaphan Marwari Mondir Athinglo Akijoy Pen Hawar Karbi Risonimso Ronga Je Lapen Durga Puja Aronga Je Pen Kapacheton Dunsi Bang Pharohini so se sang bimar atum pen Pekok Sari Haihui Keron Pon Diphu Ward number isi Ward Commissioner Haradhan Ghosh kaning je pona tengki ningkan isi anong namatangka pensi bangso apiari nam ilo lasi ong e masap sovet pusitami Hawar Karbi Risonimso Ronga Je Lapen Durga Puja Aronga Je Hirjumi ke pajir ason ben kidok kilak arada tumaphan kirat ke pajir longki ning ingsam ulu pusi ning je pon Bangso Free Clothes Distribution Amayalong Karbiang Autonomous Council along MEC Johnny Timung, Diphu Municipal Board Chairman Rakro, Diphu Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society Chairman Lapen Kaprek Atum Chetong Dunsi, Jaimek RDP Dun. Ne piniar ni si bangke main ke ward number 1 ward commissioner along initiative enol lapen ke lasolong ward commissioner along ako chairman Rakro alang litum ke body pen lapen ke la kaprek ward atum ta alang itu honorarium Sabsabe temi cirung pensi pining Jonel Karbit Festival pen Durga Puja phan matha pensi rara phan sari pak la pen pekok pini pen alang litum phan anutin phan ta pak pisi alang litum phan pining bangke give hisab se pathik konsumensi alang maron ponik lo pini rak bagadoi pet bang haru khoba ko se amuni chetong lo nasi alang tuhan sabet tami akamang po sai bang pupu matha pensin to ropon lo সেইটো কাৰণে হিহঁতৰ কি জানি পিকক কিনা বা সেই দুখীয়া মানুহখিনি শাৰী কিনাৰ এটা অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে মই খালি ৱাৰ্ড নম্বৰ 1ৰ সীমাবদ্ধ নাথাকি চিৰকাৰনেপ হোক বাগমাৰী হোক আমাৰ ডিপু মিউনিচিপাল বোৰ্ড আণ্ডাৰৰ যিখিনি ৰাইজ আছে মোটামুটিভাৱে মই 200 মান মানুহক সামৰি শাৰী আৰু পিকক এই দুটা 100 আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰি আছো News Report Karbing Long Live Tangte pinya da pabirta ke lapan sikang ton paniklo arni kemi